Tugire Kristo arahiriwe urya muntu wese yubaha umukama akorana akanyamuneza amabwiriza yiwe arahiriwe urya muntu wese yubaha umukama azoronka ubuzima bwiza. Turagushimiye cyane mukama kuko ntawe wo kumenya utamwimenyesheje. Turagushimiye cyane nyagora ku ngoma kuko ntawe wo gukorera ngo byemere atari we wamutoye. Turagushimiye mwami w'abami kuko ntawe uvuga kuri umukiza atabibwiwe na mutima wo mweranda akorera muri twebwe. Mukama turagushimiye ko twiriwe turi bazima. Turagushimiye kuri isaha 12 ndasabye umugisha ndasabye umuhezagiro ku bana bawe uyu munsi biriwe baragira utwigoro dutandukanye kugira ngo batake ubutungane bwawe bubagereko. Dawe twese ubyagiye mu ijuru uyu mwanya nasamitse umunwa wanje kugira ngo nshime izina ryawe, shime ubutungane bwawe, shime ubuntu bwawe, shime impuhwe zawe, shime imbabazi zawe, na cyane cyane mukama nyobowe na mutima wo mweranda nifatanye n'ubwoko bwawe bari ku mpande zine z'isi. Uwo wese afise ikintu yakoze uyu munsi nk'akigoro kugira ngo ninazi izina ryawe nawe uturekurire ku imigisha yawe. Uyu mwanya ncishije bugufi umutima wanje, uyu mwanya ncishije bugufi ubuzima bwanje. Ndasabye ngo utugirire ikigongo hose tuhagendeye mu ntege nke bigatuma umwasi yinjira mu marangamutima yacu. Ndasabye ngo utugirire ikigongo aho hose twavuze ibidakenewe, aho hose twasheshe amarangamutima yacu kugira ngo twipakure kandi atabo turi gukiza atabo turi guhembura, maze bigatuma umwasi agira igihenge. Dawe ubyagiye mu ijuru waravuze ngo nimumara gusobanukirwa ikiri ngombwa igikenewe ngo mukacatuza akanwa kanyu ngo nzobumvira kandi nzogishiramwo ubushobozi geze gishike mu buzima bwanyu. None rose mukama natuye imbabazi ku buzima bwacu, none rose mukama natuye ubwenge ku buzima bwacu, none rose mukama mpamagaye ubudahangarwa bwawe ngo bube kuri twebwe kugira ngo muri twebwe uyu munsi twirirwanye amafungo. Urabizi neza ko twamye turadodora ku idirisha ry'ijuru, urabizi neza ko twamye turadodora, urabizi neza ko tuwatambiye imbere ya altari yawe nyeranda, urabizi neza ko twasengeye kuri altari yawe nyeranda kuko duhisha ntiwatunyegeza utuye muri twebwe. Byumvikana ko duhagaze hose dushobora kuhabyaza umusaruro, turashobora kuhakora umugisha nk'uko wabisezeraniye Yozuwe mu kigabane cya mbere cy'igitabo cy'umurongo 8. None dawe ubyagiye mu ijuru imbere y'uko imibiri yacu yumva ko ikiriho igifite uburenganzira bwo gufunga, uburenganzira bwo kunywa, uburenganzira bwo kuvuga, uburenganzira bwo kuganira, uburenganzira kuko umwe wese afise icyo afashe nk'umufungo uyu munsi. Mukama turagusabye umugisha, mukama turagusabye umuhezagiro, mukama turagusabye igikundiro, mukama turagusabye ubutsinzi, mukama turagusabye kuramba, mukama turagusabye kuronerwa. Turazi yuko mu isi y'umwuka hari ikaramu rivivura. Twebwe igihe twimvira ngo dufise imyaka 40, 30, 20, 15, 16, ariko ugasanga mu isi y'umwuka niho tukivuga, ariko ugasanga mu isi y'umwuka ibidukomeretsa byose twabikuwe ko kumbe twako turavuga ngo ejo tuzoba dushaje. Hari n'igihe kibi gihushana ugasanga mu isi y'umwuka tugaragara nk'abayisi
tukihari kandi twebwe tuzi ngo turiho. Mukama waratubujije guhanurira abantu ibyiza utabageneye. Ndabahanuriye amahoro kuko ndahanuriye mu mbabazi zawe. Ndabahanuriye ibyishimo kuko ndabihanuriye mu mbabazi zawe. Ndabahanuriye ubudahangarwa kuko ndabihanuriye mu butware bw'amaraso meranda ya Yesu Kristo. Ndabahanuriye ubutsinzi, ndabahanuriye kuba umutwe muri byose kuko ndabihanuriye mu kirere cy'ukuzura umwuka wera, mu kirere cy'ukuzura mutima wa mweranda kuko niwaza n'ibyari byarangiritse bikagira ubuzima. Raba ryiza abakobwa baho nicyo bari bafise ku mutima, raba ryiza abahungu baho nicyo bari bafise ku mutima, raba ryiza ababyeyi nicyo bari bafise ku mutima, raba ryiza bisi yamaze kwita ingumba nicyo bari bateke mu marangamutima yao kuko nzi ko nayigeze kubikora arateturugwa. Twabyutse duhagaze muri za 54. Twavuze ko tuje ku isoko ry'impundu nitukamara-mare. Twavuze ko tuje ku isoko ry'amahoro nitukamara-mare. Twavuze ko tuje ku isoko ry'ubutungane nitukamara-mare. Twavuze ko tuje ku isoko ry'ubwenge nitukamara-mare, nitugateterwe. Ikirenga zuba cyaje, twebwe nitwasenze izuba, ahubwo nuko tuzi ko amasaha 18 ari igitigiri cy'ubuhanuzi kivuga ngo umwana wanje ntakavogerwe. None rase Mukama turagushimiye, waduhaye ubwenge mu mpande zitandukanye, waduhaye gutahura kugira ngo twitandukanye n'ibyatandagura imitima yacu, waduhaye gutahura kugira ngo twegera ameza yawe meranda dufungure, ngo ku meza meranda niho Yesu Kristo yitangiye. Uyu munsi twakiriye nk'uwakiriye ijambo ry'ubuzima ariyo nkota y'ubugi bubiri. Mukama niwemere ko dusuzugurika, Mukama niwemere ko dufungura amafungo turi mu ntambamye z'ubuzima, niwemere yuko dusozera amafungo turonka amatangaza twemeza yuko atacyo tumaze, niwemere ko dusozera amafungo turonka itangazo ritubwira ngo ejo ni witabe, ngo ejo ngo hari mandadameni rikirakorondera, ngo ejo hari convocation ikirakorondera. Turihira imyenda twabigusabye, turihira amadeni twabigusabye, tubabarire twabigusabye, tubohore twabigusabye, tubohorera abacu twabigusabye. Twitandukanije n'umwuka w'ubusuma kuko n'ubugwayi bwo mu mutwe, twitandukanije n'umwuka w'ububeshi kuko n'ubugwayi bwo mu mutwe, twitandukanije n'umwuka wo kuraguza, twitandukanije n'umwuka w'ishari kuko bwimika abarozi, twitandukanije n'umwuka w'ubupfumupfumu n'abakonikoni, twitandukanije n'amajambo mabi twatuwe ko nabo twaye amarangamutima yacu, twitandukanije n'inyatsi zikomoka ku binjiye mu butunzi bwacu bakatwiba. Uwiteka nyaguhora ku ngoma, niwe Yehova Shama, niwe waba mu mutima w'imbabare, niwe waba mu mutima w'indushi. Gugenda udakoze ikintu na kimwe gituma uwo mutima ugira koyokwe, gugenda udakoze ikintu na kimwe gituma uwo mutima ugira gahengwe. Dawe twese ubyagiye mu ijuru, nube Shama muri twebwe, nube Shama mu bagwaye. Yesu Kristo yigeze kubikora atagishije inama Petero, niyo mpamvu nariko ndagusaba kwatura, ahubwo ndiko ndagusaba ko mutima wa mweranda yojana n'ijambo ndiko ndavuga agakora ibikomeye. Yesu Kristo yabwiye abigisha ngo tugende. Petero nigeze yikangura ko agiye mu nzu kwa inabukwe, ngo maze basanga inabukwe ari ku mfiro, basanga inabukwe ari mu gihe cyo gusezera iy'isi, ngo Kristo aramuramutsa mugaranzura ku ikiganza cyiwe gihura n'icya Kristo, ngo barabona ngo aravundurutse arikanguye, ngo agiye kubarunira ngo bazimane. We dawe, ubu n'ubuhanuzi burabo twasengeye, ubu n'ubuhanuzi burabo igihugu cyacu, ubu n'ubuhanuzi burabo abagome, ubu n'ubuhanuzi burabo abatinganye, ubu n'ubuhanuzi burabo abasambanyi, ubu n'ubuhanuzi burabo ababeshi, ubu n'ubuhanuzi burabo abiyorobetsi. Ng'izina rya Yesu Kristo nibave kuri icyo gisegure cy'ibyago ubwo bikwega ibyago. Ng'izina rya Yesu Kristo nibave kuri icyo gisegure cy'akabaregwe kandi batazi gutunganya n'imirimo Imana yabashinze mu ngo zabo. Ng'izina rya Yesu Kristo nibave kuri icyo gisegure cy'amarigara kandi bari gutegerezwa gutunganira mu kuri kw'ijambo ryawe. Yewe dawe niwe Yehova Nisi, uri insinzi yacu. Twahagaze i Refidumu turaraba tugira ubwo, turavuga ngo intambara si yacu, ariko Yozuwe yayitsinze kubera Musa yaramanitse amaboko, natwe turacyamanitse amaboko. Aroni na Huri baracyari abantu bazima, turacyafashe
uracafashe niturekura utadukuye kwiyi kanseri niturekura utadukuye kwa ya maintestate niturekura utadukuye kwiki gisuzuguro niturekura utadukuye kwa makonvokasyo niturekura utadukuye kubu bugumba niturekura utadukuye kwiki cyangiro niturekura utadukuye kubu bukene niturekura utadukuye kwinzara niturekura utadukuye kuyu mubabaro niturekura utadukuye kwiki gisuzuguro cy'ukwitwa ngo turi ingumba ngo twasaziye iwacu ngo turabashomeri ngo twatakarije umwanya ubusa wo kwiga niturekura witekanye guhora ku ngoma aho kurekura turemera tudugana na Isaac wacu aho kurekura turemera tuduge ku musozi wa Mori utugirira igitangaza ibitukoresha nitubizi imfizi ukoresha nituzizi kuko Kristo araganje muri twebwe ariko tubwire ngo ngiki cyo gucungura ubutunzi bwanyu ariko tubwire ngo ngiki cyo gucungura abahungu n'abakobwa banyu ariko tubwire ngo ngiki cyo gucungura ubuzima bwanyu urakoze nyagora ku ngoma urakoze mwami w'abami uri Imana ikiza ibihuta ryo mu mutima uri Imana ikiza intundu yo mu mutima uri Imana ikiza agahinda uri Imana ibohora ibiboshe uri Imana iruhurira indushyi uri Imana ifite amatwi yo kumva icyo twavuze wacyumvise kandi tugushimiye kugiye kugishiramo mu ngiro abana bawe imitwaro banditse abana bawe imitwaro bahereje abana bawe ibyo batuye mu kanwa kabo abana bawe ibyo banditse muri telefone zabaganisha muri uyu muvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima abari ku mpande zine z'isi ibyatangiriwe n'ikirere kubera ama connection ibyatangiriwe n'ikirere kubera impamvu zitandukanye mwami Imana nyagora ku ngoma ibyo byose Bibiliya iravuga ngo nibwina bw'ukuzimu zibanga rya umva ingene Bibiliya ivuga iravuga ngo nimuze dutere impundu mukama ngo duhayagize urutare n'urukiza rwacu ngo tugende imbere yiwe tumukengurukira ngo tumuhayagiza mu mazaburi ngo kuko ibyo agiye gukora nibikomeye ngo nkakumukama n'Imana ihambaye ngo n'umwami mukuru arenga imana zose ngo ubwina bw'isi buri mu minwa yiwe ngo amasonga y'imisozi akaba rwiwe ngo ikiyaga ni rwiwe ngo n'inyenga ni rwiwe ngo niwe yabiremye byose ngo isi yumutse yabumbabumbwe n'iminwe byiwe Uwiteka nyaguhora ku ngo muri soko ry'ibyiza byose dukeneye umva gutaka kw'abahungu n'abakobwa bawe umva gushima kw'abahungu n'abakobwa bawe umwasi nagatangira amasengesho yacu ngo Daniyeli ryigeze kumubako ngo ubutware bw'ubuperesi ngo butangira izina ry'isengesho ryiwe ariko nigeme ryageze ku rwego umumarayika Gaburiyeli araza abura hashika ngo inkuru nziza Daniyeli ariko umumarayika Mikaeli ngo araza ahita n'inkota aragwana Daniyeli aronka ubuhanuzi Daniyeli aronka inyishu Daniyeli aronka ariko Daniyeli ngo yari yafukamye imisi 21 mbwa ngo agipfukama ngo umukamariya murungikiye inyishu none rose mukama wose abana bacumba bababaye babwire ko no mu gihe batarabona ibimenyetso kwabari huri kugira ngo batabane babwire ko abari huri ngo ubuvugane n'imisozi bahangayikishije bibuzuze bahuze nabyo mwami nyagora ku ngoma ijini ziruke ubusambanyi bukugweho akavuyo gakugweho akabaregwe kagende inyota zishire mw'izina rya Yesu Kristo ndasengeye umukristo uyu munsi yifunze itabagomba gusaba Imana ngo irimukure ko burundu hago wa mugisha barakubwiye ngo uzocuva umuntu hoya umuntu n'ubwonko buyaga ubwonko n'intebe y'Imana mu mwana w'umuntu nibyo kunda hoya hago umugisha wawe wisonzeje ibyo kurya ubwira Imana ngo makanye ko nzokongera kwitera insulin mw'izina rya Yesu Kristo wakoze igitandukanye n'icyo umuganga w'isi yakubwiye Imana ifatire kuri uwo mwanzuro wawe ntawe ari yabikwigishije bari bakubwiye ngo byicecekere ntiwisonzeshe mwuka w'Imana yakuje ko akubwira ngo ufatanye n'abandi kandi byakunze mw'izina rya Yesu Kristo gwagashagora umere neza ntuzosubire kugira isukari yiguriza mu buzima bwawe ewe mwami Imana nyaguhora ku ngoma soko ry'ibyiza byose wowe rumara ntimba wowe ukiza ubugumba wowe ukiza ubugwayi wowe ubahora ababoshe wowe uruhurira indushi mw'izina rya Yesu Kristo uko twatuye ko twamya mu masengesho uko twatuye ko
dusozera amafungo y'umunsi wa mbere tukabyatura izuba rirenze ntitwasenze izuba twasenze Imana rurema yaremye byose ibiboneka n'ibitaboneka mu izina rya Yesu Kristo abarika ibisuzuguro byari bihanamiye ubuzima bwacu bihabwa itangazo ko tubikuweko bihabwa itangazo ko bituvuyeko bihabwa itangazo ko zahora ari inzige zari zarekuwe n'Imana kubera ubudadarare bwacu kubera ubugome bwacu kubera kutamenya kwacu none izo nzige tuzikuweko kuko ubuhanuzi bwa Yoweri n'ubuhanuzi bwa Marakiya ndetse n'ubuhanuzi bwa Isaya buravuga ko ibyacu byari byariwe n'inzige bigarukanirwa Uwiteka nyaguhora ku ngoma soko ry'ibyiza byose urakani nazo mu buzima bwacu kuko uyu mwanya ugiye guhembura ubuzima bwacu uyu mwanya ugiye guhembura amagara yacu uyu mwanya ugiye guhembura imitima yacu uyu mwanya ugiye kudutandukanya n'ubugome bw'isi bwose ndagushimiye ko ibirenge byawe biza kuragurira mu ngi wacu bitazogaruka ndagushimiye ko akanwa kawe gatongera kadutuka kadutyoza kagiye kuzibigwa ndagushimiye ko tugiye kurindwa nk'imbone y'ijisho ryawe ndagushimiye kuri abahungu n'abakobwa bawe bakubwiye ngo nahora njyamye ngo kugira ngo ngaragaze ko ndi umushomeri ngo ndabico wongorera none uyu munsi bahagurutse nibahaye agahengo ibigohegohe byabo nibigaze basinzira nibigaze bazibira amatwi biriwe bumviriza amazama atandukanye biriwe muri YouTube barabijambo ry'Imana biriwe bumviriza inyigisho mw'izina rya Yesu Kristo ugiye guheraho nyene ubahe n'akazi bakora kuko bamenyereje umubiri wawe gukora bakamenyereza amaso yabo kubona bakamenyereza intoki zabo gukora bakamenyereza n'amatwi yabo kumva urakani nazo mukama kuko ibyo ukora birakomeye urakani nazo mukama kuko ibyo ukora ntibisanzwe mw'izina rya Yesu Kristo ndagushimiye kuri buri kintu kimwe cyose buri gisubizo cyose ndagushimiye kuri abana bawe babibiye amasengesho ndagushimiye kuri abana bawe babibiye igikundiro cyabo ndagushimiye kuri abana bawe babibiye ibiganza byabo ngo bigira umugwiza warabyivugiye Bibiliya irabivuga waravuze kuri ndi jambo ryose rivuye mu kanwa k'umusabyi wawe ukuboko gutanga kuzokwama hejuru y'ugusaba ndagushimiye kuri uyu mwana wawe yabibye ngo nimugende musuze mu mpimba nimusanga harukane kukugwa kwerede n'amafaranga ndamukurayo kugira ngo nanjye nsaba Imana imekweregwa mu byongora kukahonkora abakozi baho bose bamabasozera bafunzwe urakoze mukama urakoze mukama urakoze mukama urakoze kuneze yawashize mu buzima bwacu kuri uyu munsi urakoze kuneze yawashize mu buzima bwacu kuri uyu munsi urakoze kuri mutima wa mweranda tugabi urakoze kudutandukanije n'ibyaha kuko byaduteze ibyago n'amakuba urakoze kukugiye kurandura ibyo byose byari biduteye ubwoba urakoze 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 nyaguhora ku ngoma kuko kwisoko ry'ukuvoma impundu niho tukiri twavuze ko atamuntu ashobora gutera impundu atabona ikiza cyabonetse natwe tugiye kuzibyina tugiye kuzitera tugiye no kuzitabiriranira nyaguhora ku ngoma mwami Imana mu izina rya Yesu Kristo niho turi gusengera turasozera y'amafungo y'ubumunsi turasozera y'amafungo y'ubumunsi tugiye kwitegurira umunsi ugira kabiri uyu mwana wawe twinjiranye muri aya mafungo uwo mwana wawe yatumiye abandi bazokwinjirira mwami Imana nyaguhora ku ngoma nk'uko umusabyi wa Salomo yavuze ngo nibasenga n'umutima wizera ngo bagasenga berekeje imitima yawe hari ingoro yawe ngo uzobumvire ngo mu gihe cy'inzara ubakiza amakuba y'ikigoyi ngo mu gihe cy'intambara ubakiza amakuba y'ugusesegwa amaraso yawe y'ugukenyuka ngo mu gihe cy'icyoherezo nguzobarinde guhunga ikibanza wabahereye mwamasezerano icyo nicyo Dawudi yatuye ariko arajabuka igitarugwa Chakeyira waramuteturuye nicyo gituma Shimeya atigeze yererwa kuko yamutukiye umwana wawe uyu munsi yahuye n'ibisuzuguro kandi yari yaragusabye ngo umukure kw'ibisuzuguro agahura n'abamutuka agahura n'abamutoteza agahura n'abamutyoza bamagambwa ngo uragapfuta wawe umugore ngo ingene gisa ngo ingene kimeze mwirure ku mutima nyaguhora ku ngoma niwe uzi impamvu wabiretse kuko Dawudi ntiyigeze asuzugurika nk'uko
mwatuye ko waramugarukanye ku kirimba umungu wa Abusalomu niwe waciriye urubanza none natwe iyo byose bihanganye natwe turabiguhereje Yesu Kristo umukunzi mwiza mwami w'abami mukiza w'abagwaye wowe rumaranimba ni wowe uzi kwakira inzu zacu ukazikura mu bwoko bwose bw'inyamaswa twabanye n'imbeba abantu ntitwabimenye twabanye n'ibisigo byo mu mwonga ntitwabimenye twabanye n'inda ziturya zitwishije ko ntitwabimenye twabanye n'imbaraga ziduma nitumeje zidumanye ntitwabimenye twabanye n'ibihere biturya bitwinyegeje ko bikadusiga ku muntu uko bikanabusiga na mugira ntitwabimenye icyo cyose mu isi bitagaragara twasanze ari abantu b'indyarya twagendanye ntitwabimenye ngizina ryawe Yesu Kristo umukunzi mwiza turiyambuye imikorere yose turiyambuye imvugo zose z'abangushi duhagurukanye igikundiro duhagurukanye ubudahangagwa uyu mwana wawe asozera amafungo agira acte prophétique yuko gakoga imikoshi yuko gakoga imivumo yuko gakoga imibabaro yuko gakoga agahinda yuko gakoga ubukene yuko gakoga icankiro akabyikurako akabwiyoza akabyikurako nk'uwo guhoma bukurako isabuni yabaye mutima w'Imana dusengera isabuni yabaye mutima w'Imana twigisha isabuni yabaye mutima w'Imana twambariza isabuni yabaye mutima w'Imana duhanura mw'izina rya Yesu Kristo Yesu yuko yanagura amazi akatuvako n'ubucafu bwasigaye bukagenda ekada Yesu metwasazara amazamu tuagia tuamwo niagia duhuza nibya byukugira ikiringiro tukareka gutawakuba tukareka kumene kumutwe none rero Yesu Kristo mukunzi mwiza ubwoko bwawe duhesagire uyo mu Kristo agize acte prophétique uyo mu Kristo yakiriye amavuta kisiga n'aba mavuta ya mu mubiri ya mavuta ya Elayi ya mavuta ya Vaseline inayo y'amamesa n'amakoto amavuta ariyo yose mw'izina ryawe Yesu Kristo muha igikundiro mw'izina ryawe Yesu Kristo muha amahoro umuvyagiri acte prophétique abana biwe uyu muvyari kwandika agapapuro shima kuko uyu musi yagiye abona reaction kuko uyu musi yagiye abona kimwe muvyari yasabye Imana mw'izina ryawe Yesu Kristo rushirizaho kumugirira neza ubwoko bwawe butabare ubwoko bwawe buhembure ubwoko bwawe bunezereze ubwoko bwawe burinde icankiro turacyase akavuye turakase ibisuzuguro turabyase turabyiyambuye umwana wa yakiriye gahuzu kamesi yakandi kagora yakakambara abangwa nitandukanije n'ingeso mikukimuzu mwisi y'umukira sigura imico irasigura ingeso irasigura indangagaciro uyu mwana wo muhezagira umwana wo munezereze uyu mwana wo mutabara umwana wo muhindura amateka uyu mwana wa numurigatira umukanda wa matanya n'uwa nyina kandi nyina ari umurozi mukanda wa matanya n'uwa nyina kandi nyina afise umubabaro w'umugabo yarenze ibigo yamuciye inyuma umukanda wa matanya n'uwa nyina kandi nyina yararaguje umukanda wa matanya n'uwa nyina kandi nyina we yarakenyutse umukanda wa matanya n'uwa nyina kandi nyina ahoranye ibyago mw'izina ryawe Yesu Kristo umukunzi mwiza amagaze muri Oze ya kabiri turikuye kwico gisuzuguro naho natwe twari twaragize intege nke maze bikagwira bikatubana byinshi uyu musa amaraso yawe natweze amaraso yawe natubohore mw'isi y'umwuka nakiriye umukasi ndacacuye imikondo yose ikimatanya n'abarozi ndacacuye imikondo yose ikimatanya n'abasambanyi ndacacuye imikondo yose ikimatanya n'ababeshi ndacacuye imikondo yose ikimatanya n'abambuzi ndacacuye imikondo yose ikimatanya n'abibyankiro ndacacuye imikondo yose ikimatanya n'abantu bahariwe amakuba mw'izina rya Yesu Kristo nico citirirwa ibyaha by'abasogokuru n'abadata amaraso ya Kristo natweze rwose amaraso ya Kristo natubohore rwose uyu mu Kristo agorobeje sokoza imishatsi akavuga tuwite kuko ndiko ndasobanganura imishatsi kugira ngo ireke kubinetere sobanganura ubuzima bwanje n'ubw'abagome abo twaryamanye abo twifatanije nabo abasigaranye igipande abambabaje nk'ababara abantu nuje ngatunura abatumye nja kuraguza abatumye niba abatumye nishara nk'indaya abatumye nigira imboregwa ntari byo naremewe ngizina rya Yesu Kristo ndandukane nabo n'ibitekerezo byabo bitandukane n'ijyanje uyu munsi tubaye abanyamugisha uyu munsi tubaye abana b'Imana uyu munsi
munsi tubaye abambasaderi b'ubwami bw'ijuru. Uyu munsi duhagurukiye mu butware bw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi duhagurukanye ikigwanisho cy'ijambo ry'Imana n'inkota y'ubugi bubiri. Mu isi y'umwuka irakora, mu isi y'ibigaragara irakora. Urakoze Mukama Yesu kuri kumwe natwe ngo utugire neza. Urakoze ko wemeye ku rubavu rwawe rwera ndarutubera ubwihisho. Urakoze ko wemeye ku mushaha wawe utubera ubuhungiro. Urakoze kutubera urutare. Urakoze kugiye kuduha amazi yo kunywa. Urakoze kugiye kuna muri migongo yari yarunamye. Urakoze kugiye guhakorora ibirenga amajisho ibirenga yari yarabyimbye kandi bisigura ikintu kibi mu isi y'umwuka. Ewe Yesu urakoze. Ewe rutare urakoze. Ewe zina ryakunze. 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 Urakoze Yesu Kristo kugahuza ukezukiye kutwambika. Urakoze Yesu Kristo ku budangarwa bwawe ugiye kudushirako. Urakoze Yesu Kristo ku mitima yacu ugiye kweyura. Urakoze kuduhaye kubabarira abatubabaje. Urakoze kuduhaye kubabarira abaturenganije. Urakoze kuduhaye kubabarira abadusuzuguye. Urakoze nyagora ku ngoma. Urakoze mwami w'abantu. Ikirengeye ngaho twimike mu mutima wa mweranda. Twimike mu mutima w'ukuri. Twimike mu mutima w'amahoro. Twimike mu mutima w'ibyiza n'ibyishimo. Twimike mu mutima w'ubudahangarwa. Twimike mu mutima wo kuvuga neza. Twimike mu mutima w'ubwenge n'ubwitonzi. Twimike mu mutima wo kubabarira. Twimike mu mutima wo guca bugufi. Twimike mu mutima wo kurondera Imana kandi ntituzokwigere dutezura no mu gihe tuzotezura na gato yitwimatanije nawe. Turagusabye ntuzokwigera uturekura duhereye kuri uyu munsi w'163 muri mwaka wa 2025. Iwacu hayagwa amahoro, iwacu hayagwa ubwenge, iwacu hayagwa igikundiro, iwacu hayagwa ibitanga. Mbere y'ubunyana natu y'umugisha ndavuga urujya uruhombo, ndavuga urujya umuvumo. Mbere y'ubunyana natu y'igikundiro ndavuga urujya icangiro, natu y'ukuramba n'ukuranirwa ndasegukenyuka. Umugisha ukuramba n'Imana witwibera. Turawakiriye mwami Imana nyagora ku ngoma dukurira abacu ku cyavu bashire ku cyata. Gutyo twungira ubumwe tubone kunezerwa ubuno mu myaka yose uko turabana b'Imana kandi turabasamura kwa ubwami bw'ijuru. Amen, amen, aleluya. Hoye bakundwa b'Umukama, ndabashimiye mwebwe mwese twirirwanye mu ijambo ry'Umukama. Ndabashimiye mwese mwafashe akanya kugufunga. Bagize amafungo y'igice cy'umunsi, abisonzesheje kuvuga amajambo menshi, abisonzesheje ubwibone, abisonzesheje kugenda gusa kwambara ubusa kwa murabikora mukishigikira ngo muri mu ijambo ry'Imana vimanira umutima. Ariko Paulo yaravuze ko turi inzandiko umuka abantu bose basoma turamakete. Ndabashimiye mwebwe mwese mwisonzesheje ibihano muha abo mushoboye guhana. Ndabasonzesheje mwebwe mwese mwisonzesheje akabare. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwisonzesheje akabare. Ndabashimiye kandi abasaba umugisha mwebwe mwese mwisonzesheje itabi. Mwe mwisonzesheje ukuba mu rukundo utagira icerekezo. Bwa bujambo hani sinakorase love you zamubwira Imana ko muyikudiza bahuza n'abantu babakunzi bafite akamaro. Bya bintu ngo mbega weko wacecetse umubari nziki yakimani gutunga rutagamo musunga zoza kagukwa gagutera iteka ugasigara mubaza uti ko watebye tuba dufise umwana yiga wari he none muri kwifyendekereza. Ndagushimiye wowe wamwisonzesheje no musi kugira ngo nawe kugwe ku mutima kurondere kandi anasanguriye ukiperega namwe mwarisuzugurishije. None twebwe twese nagiye nisonzesheje ndababwira Imana iduha umugisha, Imana iduha umunezero. Twebwe twese mwebwe mwese mwicaye ku karago mugashira amavi ku karago mugashira umutima hamwe mukagira umwanzuro mufashe muti dutanga iminsi 21. Imana itubwira impamvu turi mu bunyage, itubwire n'igihe tuzobupfiramo, tubwire igituma amafagitire ntitujya fagitire muga turabaza Imana. Bifise inyungu iyi. Turi gutaza imbere igihugu cyacu, turi gutaza imbere imibiri yacu, turi gutaza imbere ubwonko bwacu. Bifite inyungu iyi. Ni byiza ko tugaruka ku mashekeri. Bifite inyungu iyi. Nimusubire kuza mwibeshera mu masengesho. Ganira n'Imana. Dufise Imana y'ukuri. Nimba muri ko muteza imbere gihe no mirabibabwiye. Kameze mwihangana ari byo bitari ukwihanganirwa. Nuko rero mbasabiye umugisha w'Imana. Ndabizi neza yuko bwamaza ngo jewe ngo narasoma message yanjye ngo ntaragira ibintu mu bihe isi y'umwuka gusumba isi y'ibigaragara. Twahora tubona ingendanye zijya gutanga amashiko na sinabaye ingendanye bakandika udupapuro bakavuga ngo
ngo umwotsi ajya umwotsi uduga kandi ukavugira mu isengero ngo gera mu ijuru ngo girane none nimba ujya mwotsi warageze mu ijuru ibyo twatuye n'akanwa kacu nako ko turi karutari mwemere ko ibyo mwasabye Imana byose yabibahaye mwemere ko Imana ari Imana yigihe itarabigwa ntizokureka ngo upfe ntizokureka ngo uteterwe gumaho nyene gumirizaho nyene itarabigwa izorinda ijambo ryayo ngo nahisi n'ijuru byotera bakobwa beza nimwiyunge n'Imana gusumba kwiyunga n'ababasambanije bakabata basore b'intwari nimwiyunge n'Imana gusumba kwiyunga nabo baha ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa mwiyunge n'Imana gusumba uwo bahakazi kuko nikabaha Imana itashize ko akoroka zokuba kwimfa gusa Imana ibaha umugisha abagwayi nimukire none nimuhaguruke rega nk'uwo tuhagurukira mwarahezagiwe rero Uwiteka dutera iteka kandi dutetera amakuba y'ubwoko bwose abanyu batarataha abanyu bataragaruka mu ngo amadeni atarishyurwa ibisuzuguro bitarahava urubyaro rutararonka weteka turi kwiriba ry'impundu turi kwisako ry'impundu Imana irivugana sinza 55 gatugwa umurongo wa 6 tuvuga ngo iki ngo ntutinye ngo kuko ngo kubera ngo umubabaro wanteye nari naragutaye ndaguha umugongo gatoye unengiye kukugarukira ngo ndako Imana ibaha umugisha